Timothi kyanga Paul lai khak ni na bung thum nena nung te huan hiai thei in nena nunga hun hak sapi pi ahong om ding hi mi amau ki te dangka de tate ki uang sakte ki sathei te pathian gen sete nule pa thu manglo te ki pa na dan thelo te siang tholo te ina pian pi ne lo te boina bol te hek te ki dek thelo te mi hu ham te hoi de I het lo te zuaw ta te ki ngai sang thunung khwal lo te pathian it sanga amau ki pa na kya it sate a hi ding hi pathian lim sak bat na ani ding wa himale a theil hi theina atak sang ke ding hi hu chi bang mi te nungat san in amau te laka hen khate in pe wa lutin gi lo gi puwa nume hi hai de te sala man te a hi wa hu chi bang nume te du gol na chi pi mang in zil na pia thu tak thei pha ngei lo te a hi u hi genes le gembres in mosi ado bang un hwai mi ten leng thu tak ado gi ge u hi lungsim sesa gin na lam a pathian de lo mi a hi u hi himale hwai wal a hi ke ding u hi a haidan u zinas le gembres haidan ahong ki thei ma bang in meeting teng kyanga ahong kilang ding hi Timothi thuil na himale nangzo kathugin ka omdan ka thil tup ka gin na ka thuak zo na ka it na ka ku kal na ka thei na thei vekhi Antioch khwa Iconium khwa Lystra katung thil tung ahon soina te huai soina ka thuak te hiai huai tenga to pa hon hun khepa hon to pan hon hu kheta hi a hi kwa pe Chris pathian lim saka om tum photin soina athuak sam ding u hi migilo le mi khem ha te mi khem le khema om in agilo sem ding u hi himale nangzo nazil sa le kiptaka nagin tak sa thutaka omgi ge in kwa akipan nazil hiam chi theigi ge in wan Chris sugin na jaga hodam na muding nang hon hil pil thei Laisiangthou te naw pang no akipan thei khin na hi chi theigi ge in Laisiangthou pe ma pathian hat khum pia ga hi waizakin thil hi thei thu hil na ding da tai hil na ding bol hoi na ding diktat na lam kichil na ding in aphatwam hi uchin pathian mi pa na hoi chiteng sem ding kim tak kivan akim thei na ding in